Mai ea tēnei tāka, hei tāka whakataira nei tō tātou reo ki ngā tō pito katoa o te ao. Kua tāngia e te kamupene miraka kou o Fonterra i te Reo Māori ki runga i o rātou taraka kawe miraka ki Pūkōrero i te rā nei whakarewaina ai te tuatahi o ngā taraka ki te ao. Taira waitu ki tēnei rā, ki te hura i tēnei o ngā tāka, te taraka nei. Hei whakatairana anō i tō tātou reo, tō tātou ahurea, ki ngā tōpita kotoa o te motu, o reira. I roto i te reo, i runa i te kaupapa o te Wiki o Te Reo Māori, ara, e tika tonu kia pēnei. Ko Bill Akuhata, te kaiwhakahaere rautaki Māori o te kamupene, hei tāna kua roa rātou e takahi ana i tēnei ara o te whakarewanga o ēnei taraka reo rua. Ko are kā tera maihi rāua ko Anzac Tasker ngā kaihoahoa Māori i āwhina i te kaupapa. Kua roa ke a te mātāpuna Fonterra e tautokaina i ngā mahi Māori, ngā kaimahi Māori, ngā tigana Māori no reira. O tēnei, te ahuna mai, te rewana mai o tētahi o ngā whakaaro i tau mai rā e wētahi o ngā rangatira o te kamupene. I heke mai kia luana, o mōhio koe kia luana, ia kia mātau anō hoki. Yeah. I think this is a fantastic coup for the site. Our trucks are out on the roads so much of the time, and to have Māori language all over our tankers is fantastic. What I can see is the benefits of that is the public out there seeing the bilingual language on the tanker. Ko Alan Muggeridge, te kaiwhakahaere matua o te wheketere o Fonterra ki Pūkōrero nei, e pohokereru ana ia ki te kaupapa kua huraina e tōna kamupene i tēnei Te Wiki o Te Reo Māori. We're very lucky within Fonterra. We have a very enthusiastic Māori strategy team, and they've been fantastic at linking in with our fleet team who are responsible for the trucks, and kind of aligning this opportunity that as we got this new truck to go, actually the truck does need to be wrapped, but here's an opportunity to be even better with that wrap. So it's fantastic. It gets our Fonterra message out there, but also it's doing some wider benefit, which is exactly what we want to see. He maha ngā kaupapa i roto i o a mātou tīma e mahi ana ia tau, koenei te tau, pia ko te tau tuatahi, kua whakaaro mātou kia whakaatu ki te minenga, ngā te tautoko, mātou tautoko ki te ao Māori, ara hoki ka taia i mātou te whakapiki i a mātou kaimahi hoki, he maha ngā kaimahi Māori e mahi ana ki tēnei rohi. Aha kua koe nei te taraka Reo Māori tuatahi, e whakapono ana te kamupene o mā tāpuna, ka puta tūmata whānui atu ēnei taraka ki te motu whānui. He kaupapa tēnei kua kōrerotia i wanganui i a mātou i roto i tā mātou tīma te matakahi Māori. Ko te mea hirahira o te rānei kia tae te katoa, te kitea i tēnei kaupapa, kia tae hoki te ao Māori ki te i a mātou hiahia tino pirangi kia whakapiki i tō tātou reo. I runga i tēnei wiki whakahirahira, ko te tūmanako i ngā maramai heke mai ana, ka puta anō i tahi atu tāka, koera tā mātou wawata. He wawata kua au ai mō tēnei kamupene o mā tāpuna, hei whakatairanga i te reo ki ngā tōpito o te ao. Mihiora Gauge, ma Aukaha.